lapha sisemhlanganweni wesintu samahlabezulu. Imbizo yamahlabezulu ihlangene namhlanje lapha e-UK sise-Salford. Ngomhlangano wabakhokheli besintu samahlabezulu yibo labo babonayo laba abakhokheli besintu samahlabezulu. Sihlafuna indaba zokuthi inhlanganiso iyangaphi njalo inhlanganiso ihamba kanjani, njengoba kusekupheleni konyaka sikhangelele ukuthi sikhangele sifinqe, sikhangelele ukuthi sihlafune sihlaziye, sikhangelele ukuthi sibonisane ukuthi inhlanganiso sikhokhela sisiya phambili sisiya ngaphi. Okhulumayo nguSipho Senkosi Bhalule ongusihlalo wenhlanganiso yesintu samahlabezulu. Eceleni kwami nobaba uzosichaza naye ukuthi ngubani kanjalo kanjalo. Abanye bethu abangekho lapha abayingxenye yembizo sizobaqamba ngamagama. Asibonge amahlabezulu, sibonge kakhulu sisikandaba, sibonge umphathi, sibonge abaphathi njengoba liyabona bakhona babamba umsebenzi ongowenu wesintu samahlabezulu ukwenzela ukuthi leli langa uma lizofika likwazi ukuthi lizijabulise lipholise njalo impilo yenu kuningi imbizo umsebenzi okwabeleyo. Ngathi ngamafitshane nje nangoba uPhofu lapha ngokukhona ufuna ukuchaza silomama uMadlamini laphana abayibo imbizo ngingazi bababhalule ukuthi ngabe kukhona okunye kodwa umsebenzi siwubambile amahlabezulu. Sibingelele amahlabezulu, mina ngiMpofu, ngine wabaholi la. Sikhangelele namhlanje sihlangene nje sikhangelele lapho esivela khona manje lapho sisungula lolu uhlelo lwesintu samahlabezulu. Unyaka usuphelile kakhulu. Sesikhangela unyaka ozayo ukuthi kade sihamba njani. Siyabona nje siyakhula, siyabona isizwe sethu somphakathi siyakhula. Nolimi lwethu luyakhula, isintu sethu siyakhula kakhulu. Kuyathabisa njalo ukubona nengane lapho ezikhulayo lapho ukuthabela sikubanga ukuthi zibe zazi ukubana zingobani. Kuyikuthi uhlelo lwesintu samahlabezulu ngoba sizazi ukuthi singobani njalo siyakuphi. Sibonge. Singasuma Madlamini laphana ngabe elakho into omncane nosiphathe engachithekela khona amahlabezulu. Hayi mina uSila Dlamini lami ngimele nje abanye omama abangekho. Sithanda ukubonga abantu ababuyayo from June last this time, abantu abasapothileyo futhi izilingazi day. So sibonga nje ukuthi hayi konke lasize siyabonga kakhulu. Next year sibona ukuthi lathi siyadinga futhi ibuye ngokunengi siyabonga kakhulu. Ngomnyaka ozayo mahlabezulu sizalethulela uhlelo lwesintu samahlabezulu oluzaba mnandi kakhulu okunambithayo. Sicela ke lapho okhona uqalise ukudinga imvunulo yakho, uqalise ukulungiselela ukuze umnyaka ozayo uthi ubuye usichaye phansi kuvuke ngoba kuzaba kuhle kakhulu. Kuthi ukuthi umcimbi wamahlabezulu wesintu samahlabezulu ukhona njalo ngenyanga kaNhlangula. Sizaqalisa ukuthi sikhankase sinikeze lelo hlelo ukuthi lizahamba kanjani uma sesifika kwena leyo nyanga kaNhlangula. Kuyaba kunomqombothi njengoba libona uMadlamini nje ukuphakamisa lapho umqombothi. Kuyaba kule nyama kudliwa indimba, kuyabe kumnandi kakhulu. Kumbe ngumphanga kumbe yini edliwayo siyaba sinakho konke. Engiza kutsho futhi ngigcizelele mahlabezulu, inhlanganiso lengeyento thina sincedisa ukuthi siqoqe abantu bakithi. Ngakho sicebile sezandleni zenu. Uma ngisithi besezandleni zenu ngitsho ukuthi liphakamele, lisukumele, limele, livikele ngoba ngeyenu. Ukuba ungumhlabezulu awuceli emuntwini ngoba uyikho kusegazini, njalo isintu sethu kumele sibe siphakathi kwethu sonkeni sigijime egazini lethu. Yikho into le ngiyakithi sikhuluma ngolimi lwethu olwesiNdebele. Asikho kwezombangazwe thina sikweza amasiko.
yikho lapho esikhona esitholakala khona yikho sikwenzayo njalo le nhlanganiso eziningi siba le ngatsha siyisizwe samahlabezulu ngoba siyakhula sesilengatsha eziningi ezibuyayo ezifanana lengatsha ezinjengeza abantu izangoma zase-UK izangoma zase-UK nabathandazayo abathandazeli konke kuhlangana njalo siyaphakama sesibakhona sesitholakala e-Australia siyisizwe samahlabezulu e-Ireland konke izindawo zonke lezi siyaphakama ekhaya esigodlweni lapho esizalelwa khona izweni lokuzalwa amahlabezulu maningi siphumana nawo enkundleni zokuxhumana emzansi yonke indawo ngakho mahlabezulu silethulela isintu senu siyazi ukuthi ziningi inhlanganiso zesintu kodwa thina sithi sihamba ngenye indlela singamahlabezulu sisiya phambili asisambelini mahlabezulu ngeyakho le nhlanganiso ngikhuluma ngokukhangela emehlweni lapho khona ngithi inhlanganiso le ngeyakho ngibuze uyenzelani leyo inhlanganiso buya uziqhenye okwakudinga kuphela ukuthi uziqhenye uzidake nje into engiyakiyo kuphela siyabonga kakhulu mahlabezulu njalo futhi okunye khonapho siyalifisela unyaka uyaphela mahlabezulu sithi unyaka uphele kahle iphile kahle siyengele emnyakeni omutsha sisehlangana futhi ngoJuni unyaka ka-2026 yikho ngakutsho ukuthi hhayi konke izinto okuhle ubusiseke kini lonke mahlabezulu. Siyabonga.